bain a Claire. Addan to aldaw day jay ang babae. Oh, apay nga gungot ka mat na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang amin tinapan na yung pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti day jay ang babae. Sapay la ko mataiso ti sumarunong ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina Kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siya ti asangwam. Ha, agpampanunod ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayahat. Iso ajak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid di akit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang tipapanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan, bareng agkasapulan dapay, ije pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anyay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon, bareng madanon ko ni Lisa, ije balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agananat ka. Anya? Inikat na kayo di pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapoy ti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw dayja babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y ti boss mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, Wen. Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan to, mare. Sige man nga rod mare. Tani awan trabaho kita. Amumit nga ado ti babayadak. Taad da lending ko. Wen, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na kunam, Lisa. Wen, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapinanom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat tagsarita kami. O sige, madam. Hello mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyang manak nga rod mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan mare. Uy, adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. When June? Ay, Karen, iso ni June. June, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat kada kayo. Ay na, naragsangkak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo, bakit? Nasayat lang tamot lakay. Ne, apay, adamanan parekot. Awan matkit di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan matgayam? Isumot ti adda ijay counter. Kanya nga rod, kat iso matital kan jibusyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam. Nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadama mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadama ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dito Ngamda tala ang timakam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan itik kwarta.
Naalis to dayjay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat ma-short ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir. Iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo sa sir. Narigaten. Katwa na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dayta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan masyushort ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dayta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay kasta matinter aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw ada kasti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akasta ti bagbagam. Kat pudno mat atidog ti ima dayjay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti bagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maaddaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo a bosyo? Ha? Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunamlan asino? Kunam na iso ti akin kukwa iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kunti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papan iti ukalim. Ha? Anyat kayat yung sawan, madam? No sa anak ngagbidtot, isa siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Isa manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino nga ingatan? Ay, jak mo, mare. Ay na, nabayagan nga agtrab-trabaho akadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada saan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga no ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan, ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata nagranata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitan niya manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam Mona kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no nakaibagakan kuha na asan ang nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Si kakaditi nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, jak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok na sino tinakaibagay ti dayta. Gapota na sa unang mutla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta as dao. Anya? Wen, siyakti mo na nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak met gapota na mati Angam kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asa napudno. Gapota madlaw kumatkan ka akayat mo nga ipanagnak kada madam. Asan apudno ti ibagbagada maipapankan ka.
Nasaya at tasimangpot kan, Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipatan mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang aro din ti tinulungak. Tapno maadaan kay ti trabaho. Ngamita, dadailan nak pa iti bus tayo. Ha? Ita, amo ko na si katinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no may papaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ay, ay namari, pakawanan na ko ma. Awan pa managnak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayat. Gapulaang iti apal mo kan kuana. Anya, klase iti panagpampanunot ita. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati akadagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asan apod no, dagiti pamadakas mo kan kuana. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakman. Kastamat ni Seryo. Gaputa na mati kami adagos kadagiti imbagbaga chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapo iti dakas nga apal na kan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga na kan ka apam madakas. Asaan mat apod no. Ala, at titisweldom Karen, ala imon. Agyaman na, sir. Pasensya ka nga nagsaritaan mi kani mamyo amaudin ngal daw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasi ko ma, didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelim ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir, Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelim. Dinto ta kabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay ti nang isarakan ka dito eh. Mala, sabay ko mata makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabaho? wala kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang arudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka edi iti sigud at trabaho. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam a tao. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang kiti naramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabaho. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayahat? Nalambit nga gingga ita, ket adda ka pa'y lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot, inaramid mungot deta, titakderam. Ni, si kamot kayam ti masabat ko, Karen. Lisa. Danda ni di ka nailasin Apay ngay akas lang imisit ka magdan. Saan ka na napudaw akas iti sikod? Papanam, apay nga daymot mabangkito. Ko, mapanak ijay ayanda tata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta.
Ngam gapot na awanan ti mayat ang mga awat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan mare, naamiris kunday ta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka, gapo itinaaramid ko. Nala, bye-bye amon day jay mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan.